hari undi musaza wambwiye tuwe tuvuga ibyo bintu arambwira bahuye n'umwana w'umukobwa w'igitinyuke ngo baramubaza hariya Gidurayi ngo baramubaza tese twibwire mama uri umuki ati ndi umunyabyinshi ati wo muyihenzo ngo kwa mama Njeri. Hey y'all, come look at this. Reka twikomereze miliyoni 200 usinyiye harya ubwo ku kwezi uzajya winjiza amafaranga ngahe nawe yabare warize. I don't want peace. I want problems always. God have mercy upon us. I don't know the bus. Don't run! Muriki! Muriki, don't run! Hey! Muriki, don't run! Muriki, don't run! No. Ay! We Bienve urakomeye mbe kudakoma ash ntukivuga kwe sha Bienve ndangira umugabo sha ndangira umugabo Bienve ndumukeneye n'ukuri gaje urabizi ko je ntakunda abatutsi jewe bwo bututsi bwanyu bw'iwanyu je urabizi ko ntiduhuza je nishakira umuhutu ko abahutu nibo bazi gufata neza abagore sha nukuri mu ndangire Niko ko mwagiye ahantu henshi hatandukanye muri iki gihugu ndetse no hanze yacyo mukabona amakenkayeri alimentation papeterie n'ibindi mwari mwabona ahantu handitse ngo hano ducuruza amahoro ibyishimo urukundo umutuzo n'ibindi neba nabyo. Mke wangu, ngoja nikwambie kitu kimoja. Wewe ni mtu mzima, unajielewa. Hata kama ungekuwa ni wewe, ungefanya tukio unalotaka kufanya mimi. Hem, tulia dada, samani weke namba yako ya simu. Weka, usijali. Weka haraka. Weka. Oh shit. Sawa. Usijali. Hata kama wewe, nini wewe? Wewe ngoja, hata kama ungekuwa ni wewe ungefanya kama mimi. Alo? Niwe mudandaji. None jeko naje ngaho atani misi tatiheze ndagura gafuko kifu. Kanditse ko mwagakoze uno mwaka kazohera mu mwaka w'ibihumbi 2027. None ko atanindwi ndakariye. Muza muradufitinisha mwibaza ko amarara yo dutora. Mwe mwanditse ko kazohera mu 2027. Kakaba atanindwi kamaze. Reka sakuza muradufitinisha. Erekana amaguru nayo agomba gukora. Ntabwo ndakajorite.
mwitegure kuruta uko mwari musanzwe mwiteguye kandi Yesu ntazatuzaho nk'umujura ayaye sinoseruka mwanya amanyonga umugore wanje nababisesa ntabahamagaye ntibibaho ndumwibye se. You ready? Yeah. Ungaye. Yeah. Aujourd'hui aussi, c'est un autre jour. Le monde part en couille. Non, j'ai du mal à imaginer ces trucs-là. aterangaho muyaya kazomesa ibintu byose na dushe yogeyemo ntayikoropa nuwaho gusa ukuva mu cyayi akarambya mu ntebe ndende akaraba novera izindi yazigasha hanyuma bakamugaburira ku mugoroba agafata soroti yibera muri ibyo gusa ukamuraba inzobe gusa ukavuga ngo nguye ku mugeni umenye kumenye kuguye kuri Boko Haram uzomererwa nabi. Habari mtu wa masanduku. Nzuri sana. Niko na paka imekufa. Unaweza nitengenezea sanduku yake? Sitakagio jiga. Bada. We kanikumbuka. Bibi vipi? Mungu we kanikumbuka. Bibi, ina maana tumekesha hapa bure? Samani nitajitahidi. Twende. Mungu we. Ciye ku farumasi bampaye utunini mbona sinihangana ngo ngeri muhira. Nama nca hari abaza bagurisha inyama zokeje. Ndababwira ati nimumpe ku kanyama mirishi kinini. Uzawibuka cyagihe barashugahekana ngo tumera ugasiga umwana uzubyibuka umwana wanyu nawe cyagihe byari kukubaho inakica cyagihe twe bama barasaba kama barasira mu kibero cy'inzu yiwanje gutya akaba ariho bama niho bama bayishinga niho bama bayishinga ese bagize ngo icyanjye n'ic'inzu yanje byari bitandukanye bama baza n'imbunde bakama bayishinga mu kibero cy'inzu yiwanje nagira ngo ndaterura nkama nterura kandi nabusa kandi nako kanganyaga ibiro n'umwana